I ovdje ima jedna situacija gdje se ima osjećaj ljudi i da ljudi imaju strah da progovore svoje mišljenje. To nije samo za Makedoniju činjenica, to je uglavnom u cijeloj regiji, pa i na zapadu ima određenih ljudi koji se plaše reći svoje mišljenje. Situacija ekonomska je dosta složena u Makedoniji, o tome ne trebamo puno filozofirati. I ja sam često rekao, pitanje je kad će glad nadvladati strah. I zato bi preporučio svakome da se omogući ljudima da iznesu što slobodnije svoje mišljenje. I to u normalna vremena, a ne da se ljudi ograničavaju i koče u iznašanju svojih mišljenja, jer postoji opasnost da glad nadvlada strah. A kad glad nadvlada strah, onda imamo dosta primjera u različitim zemljama čemu to može voditi. Da se pale institucije, da se ruše sistemi i da nastaje kaos.